New TV gi health and well-being booming tabiba viewers khudung pu ahan ba makta da dong host yai matong ramna tarang nok chob galoina na ikopno na krum jari akhigi New TV gi health and well-being ta akhigi ngasi khana nei na bidong ta pukachari ba ngasi gi topic glaucoma hariba anaba si khigi miyoi bagi mit na ba yamna khigi mid haibasi miyoi bagi sense organs amagi manung da yamna marui ba dugumba part amakhakni masida naba dum makhalgi anaba makhakni hariba khigi glaucoma si matau karamna narakpano masi khoina matau karamna layengani mahakse karamna khoina diagnose tawi aduga hariba anaba sidagi khoi karamba makhalgi jection thaurang lahoragadi khoi masidagi ngakthokpa yage habisigi matang da khoi khana nei lenda pugi damakta khogi new tv gi studio da lengshin bidro leire khogi Dr. Jayshree Takhellambam, ophthalmologist at OPHTHALMIC, Lamphel and DNO Imphal West. Ahan ba magtada Dr. Jayshree bu New TV gi studio taram nokchari. Yam noajay isagi achin mamatam khara khajiktang kaithok biduna khogi miyam gi khogi service oina human service oina hariba glaucoma sigi matang da as a ophthalmologist amona matau karamna na bano aduga glaucoma hariba nabasi karino habisi matang da khogi miyam da khogi doctor na mayam da message pb ne na ba karamba section tharang logani matau karam na masi khoina ngakthokadage habisi matang da doctor na thambigani doctor da dumak laksage doctor hamba mukta da khogi glaucoma habisi karino habisi mayam da khoi bio singdam tang hana khanghanbi haisage glaucoma habisi karino hydricanda ai mitki kaya chigi maranda katang haisage ko akhoi ge mitki anatomy habade akhoi na uri ba saruk se mapan gi heging bada u ba se mapan gi amu ba saruk aduga angau ba saruk se ui sina mapan gi anterior segment ki part ama oina akhoi gi cornea amu ba saruk sina cornea adugi maming da iris amasung lens haba kaya chelai aduga posterior segment hadi mitki maning da leba uba phangdaba yamna maru weba uba da yamna maru weba kaya amana retina amasung optic nerve habsini ko ado any akoina uruba image ama pot ama uba se sigi lens ki through the cornea ki through the changa ga ko retina da tarba matungda sigi message se akoina optic nerve haba mitki maning da leba nerves ki kaya china akoi brain tana yo halibane ba okay so any message electrical impulse da retina da convert oraga retinal ganglion cells have cells macha me ama lai bisna punsil laga akoi optic nerve ki through da akoi brain tana yorba matung da akoi na potlam uri ba potlam ase karino ama sung karama mong no have a interpret have the analyze and process tawgadori ni ba brain yorga so glaucoma have laina se higher gadi si sina akoi ki optic nerve pu damage tawba amasung nerve si bu sida hanba group of diseases habasi bu glaucoma haina kawi si most of the time mid ki pressure mid manung ki pressure se increase tawpa hengalak pa se mari leine ado most always tinate si ko ado most of the time this is na mid ki pressure increase tawpa na maram oiduna mid ki nerve se damage tawpa dagi mid treatment ta hodraga si di sum tapna urak taba ama sum blindness phobo thon ga dawi me okay thank you makha chathajaboina Dr. Jayshree daina lakchani si glaucoma si matau karamna habdi magi cause se kamain tawdana glaucoma si matau karamna narakpano habi simtanga most commonly glaucoma da aina hoji haiza giba mid ki pressure apna intraocular pressure high sibu pa mid ki intraocular pressure se increase tawpadagi nerve ta damage tawpa na thogan ba laina makhalamani ko adunda akhoi gi mid ki pressure se kamaina increase tawke have the sigi mechanisms mayam ama laikre mid manung da akhoi na anterior chamber na sa haiza gi mamang thang ba saruk se si the fluid ama layaba si bu aqueous humor na kawe si mid ki manung gi kaya ciliary body have kaya se gi produce tawba fluid ni si se mid manung da circulate tawraga ma se production so tawi aduga si se outflow have the drain so muk tawgi doine ba aduga blood vessel the mix tawraga sigi drainage pathway da chathoki doine ko okay adu glaucoma have laina se the kari tawge da either production se am increase tawra ko sigi fluid aqueous humor se natraga majority of the cases ta
outflow habdi drainage se phajana taraktaba akhoi drainage story se mid ki angle drainage angle hai ko sida structures khara trabecular meshwork kind of structures khara lay sigi through the akhoi gi sigi fluid ase drain tawgi duini ba aduga sigi pipe kum bane pipe kum basum drain tawa the pipe se phula agadi natraga sigi mechanism phajana perform tawraga masagi mathau phajana perform tawraga di sigi fluid se mid ki manung da sum build up tawraktuna mid ki pressure ka ai na hingalak padagi like balloon gi type ta ko balloon sida ising je sum hanjala ba natraga nukse sum hanjala gadi pokhara pagi chance lay dana adumaina mid ki pressure se sum wankhalaga outlet ama therapy kan da optic nerve se haibadabu khara so susceptible oi ko pressure gum da hena injury to bagi na draga damage to bagi susceptibility se amna highly susceptible structure ne hai tare ko sigi outlet ama therapy pressure increase to rapus na outlet ama therapy na maram oiduna optic nerve se the compression to raga sibu tapna sida hanba nerve se sum sida hanba pot se di akoina nerve ki du one sida raga de ko hingat hanba ngamde aduna glaucoma se irreversible blindness cause the way harris ni ko okay adu nakalamarom da glaucoma se akhigi march ki thasi da su khigi glaucoma week haidana dum palan tawe adumak pu khigi ke haini laiba miwe khoi glaucoma se adu hangna yamna tamthiba dumba kiningai oiba leina ma oina khanadabagi achoba mami am khaktai khoi society sida sigi matang sida di kari message piningi ma yamna chumi akhoina me amna khangner sing ngongdo ayamba khangnei ko me amna cataract habse ya do glaucoma habdi ni na hoi disease lai de khangasu yam kana aware oidabana maram oduna moise yengthokpa su lagte aduga me amna su khangna bawali kyam tamthina hadi silent thief of sight ko hadi tapna blindness cause to do nebe ko the malayam gi oina glaucoma se second most common cause of blindness oi doine after cataract okay adu cataract ka glaucoma ga khena se cataract ta ding ngong se akhoi gi lens ta ngok ba ka khatlaga adu uba phange ba ka khatlaga leibel leina amani sina operation tawraga manungi kaya ching aina haise gi retina amasung optic nerve sina phajana mathau tawramagadi lens se operation tawraga logtho pigraga clear in artificial lens ama hapaga ni ja hana gi phibam da dum ukharan ba ngam me ba adu glaucoma da di si leina sida di it's an irreversible blindness cause of irreversible blindness habadi once nerve se sidaraga di akoina amuka han hingalamba ngamde even treatment tawraga su sida da ba pot di mathau to han ba ngami duga sida gi ba pot nerve ki part to di akoina treatment tawraga su hingat han ba ngamde adu da lose to gi ba vision du di akoina amuka hana restore to ba su ngamoi ba duga glaucoma habasi akoi diagnosis ta su ko si se ayama matam da early stage moi se pakhangan da ba usually asymptomatic oi bana maram oi dana moi se early stage ta pak detect to bangam da bani na ayama matam da present to ba matam da vision loss khara di layer bani moi se u da bagi chang se khara di dum layer ga present to rapana ayama oi early stage detection se yamna why aduna best thing for glaucoma de koina me amna kina bagi di blindness se irreversible oiba amasung early detection ta hodraga di disease se yamna advanced stage in a present tawrapagi problem ama lai bisina akhoi awareness me amda sandok chaduna sigi disease ki maram se da takna ma hona zare okay yamna waji duga doctor ngasagi khoi gi glaucoma se makhal khaidok pra kamai tawi kamai magi type se lai pra kamai tawi si matang da glaucoma gi yes makhal me ama laikre most common me am the broadly higher the primary open angle glaucoma haiba ma aduga primary angle closure glaucoma haiba ga anisna ayam ba oi adu da natana secondary glaucoma haina atoppa makhal atoppa laina underlying disease ama dagi oirpa secondary glaucomas me ama su laikre adu dana underlying cause atoppa oiba ko khoina thidoppa ngamba like for example due to eye injuries uveitis diabetes na thon ba glaucoma cataract na su thon ba dum yai glaucoma se ko moi gum basina secondary glaucoma laikre aduga normal tension glaucoma kana su lai aduda iop mid ki pressure the increase tau da ba glaucoma makhal su laikre okay adagi muk haidi glaucoma se asymptomatic pudi oi haibire ko adumak oi taraga su haidi magi sign and symptoms so haidi any patient amada su pi da bra kamai tawi aduni na sai haisa gi bada glaucoma se
asymptomatic disease ne ko especially through akhoi primary open angle glaucoma ge hairagadi sigi asymptomatic have as a most of the time asymptomatic oi kemta akhoi da nai have as a khangdaba means na advanced stage haigadra na traga mid urakta gi chak do yoshilaktragadi ayamba matam da akhoi na glaucoma na nai have as a khangdeba ado adum atopa na bagi mong da minor di present to ba do glaucoma na nari ra have du di akhoi na khangdaba na ayamba primary open angle glaucoma gi ko haizari sa तो वो तो angle closure glaucoma have a condition so that there may be certain symptoms ko like for example CG condition so that mit se am kan narakpa natra mit se ngang chalakpa angle closure hair bani na mit se chiktana na dana hekta maingan daga yeng bangam daba adumaina emergency condition oina present torokpa yamna thengna kre aduga sigumba condition vi khudak ta treatment tawbani na hoina diagnose to bada so dum line at way have the presentation dugi matung in ko mitse ngang ba khot pa ina haja gim do headache to ba do sometimes severe cases the nausea vomiting ke ya wasna angle closure glaucoma da tawgali aduga primary open angle glaucoma which is majority of the cases ko majority is the primary open angle ni sida the mostly asymptomatic aduna diagnosis is very have the yamna line diagnose to bangam de usually patient katang progress to ba matung da usually present tawale okay aduga makha sum tajaboina ngasagi khigi glaucoma naraba mi patient amada magi life si magi risk factor si kamai tawi si matang jadi risk factors me am say khoidagi commonly nasa haina gi ba IOP ko increased IOP have say mid pressure increased over say one of the risk factors ne sibulai raga di most of the time glaucoma have say khuna dum chingnai aduga it's a major risk factor aduna natana age factor have suma sulai ko age factor sulai age mostly it's a disease after 40 gi disease ne okay hoi tawbudo angang macha do tawya de have di natte angang macha gi su congenital glaucoma kaina laikre even younger age group ta so dum tawbu yawe but those are rare conditions aduga majority da di ayamana 40 gi matung da thokan balaina ni aduga at least percentage haraga di at least 1 in 200 cases ko 40 less than 40 years, we're going to 1 in 200 thom base around 50-60 years suragadi at least increase to 4 to 8 times on the minor 1 in 8 of the minor cases increase to eva so age is another factor second the hizer of the adai the family history have ma family history is amaru be history ne any glaucoma patient family manung da is glaucoma naragadi ai ima pa natraga ai ichin announcing the glaucoma screening to purpose am maru because it has a hereditary component ama yawe the glaucoma is the ko aduna akhoi gi near and dear amada glaucoma nare haragadi imung manung pulapna testing tong thokpa ophthalmologist amada chalaga check up tawraga mid manungi kaya je phasana yeng thokpa ma darka tai family history is another major factor aduga another haragadi na sai haja secondary glaucoma na tawbudo minor eye injuries so eye injuries me am so one of the risk factors for glaucoma ni mid se ball gumna thom giba na accident ta katang yeshin giba aduga trauma injuries ko mamit ta thokiba leragadi so one of the risk factors for glaucoma ni na dum chingi okay aduda na ta na khoi chronic steroid users ko eye drop like hekta pharmacy in the chalaga steroid hekta use to bagi chana bi chalo eye drop ma hekta pio mi cham no eye tre haraga adum chat pasu yaw idna adumaina sometimes like allergic conditions the eye drops steroid pisilo pasu dum yaw mi ko adu steroid se nga ke season abadi kashu tawdaba adu yamna long term the season raga di si prolong in a season raga di steroid use number amaraga mid ke pressure se increase to pe yawe aduga steroid responders and khudak te increase to basu yawe ko steroid se eye drop khatang da sunate even oral steroids ko apagi treatment ki khutang chikpagi na traga atop laina me and steroid treatment dum season nei oral ko guli ina chance so sina sumara moiduna dum steroid users ta chronic steroid users ta mid ke pressure se increase to raga glaucoma na basu adum le at the same time housing am kind of prevalent or about diabetes hypertension lifestyle diseases me am say siga su adum mari leina na if me amada diabetes na trigger bp wanga gadi glaucoma na bagi chances su adum lay this is a risk factor aduna hoi screening tong thokpa check up tong thokpa darka tai aduna amaga hizer gadi hoji mid sopa se khoi loina ma ano upi ko aduga myopia
हाइदी अरापगी उदबगी अनो उप मैम सिदसु ग्लाउकोमा की रिस्क से हम चावने ले सिदसु तुम ग्लाउकोमा इवैल्यूएशन तौथोकदौनी ओके आदगी डॉक्टर अइना यामना हंगजनिंगबा मना अखोगी मिट नुंगाइत्रे स्मिथ से कनो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डायरेक्ट चतविदा अदुम अखोगी ऑप्टोमेट्रिस्ट अमा हेक्ता चटलगा अखोगी मिट की पावर की कनो मसेम बसु दुम उई सिसिगा डायरेक्ट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अमदा चटपगा ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट चटपनादी चुम्ब्रा हाइनदी खल्ले सिग मतंग से कमाइन तौरे डॉक्टर ग्लाउकोमा हबलाइना सियोने कंसीडर तौरगदी को होय ऑप्टोमेट्रिस्ट मैम चनरे सिदी मिट की पावर खतंग टेस्ट तौथोपगिनी अनोप की पावर मा पीरगा मिट उदबगी चांग दो लाइक अराप उदबा द स्टूडेंट्स इन द ब्लैक बोर्ड उदबा अदु का ऑप्टोमेट्रिस्ट चलगा मिट से टेस्टिंग तौथोगा मिट की पावर हापगा दम क्लियर होइना उरकपगी अयाम में केसेस द को रिफ्रैक्टिव एरर ना हाइसे इधर अनोपगी उदबा मा अरापगी उदबा मा मखल में आम को अदुगा अदुगी टेस्टिंग से तौरगा अनोप से दुम पिने अदुगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट चटपा हाइबसिदी एनी डिजीजेस आई कंडीशन द ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट चलगा कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप अमा चंगे स्पेशली अखोइना ग्लाउकोमा गी मरम द हाइरगदी अखोइ मिड से पुराना मिड अनो पावर खतंग टेस्टिंग तो बनतबा मिड चेकअप तो वना अनो पावर टेस्टिंग तौरगा मिड चेकअप तौइने हाइब दुमाइना चिंगदबा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अब चलगा कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप अना मिड की सोकपगी सरुक मपान थांबगी नसाई हाइजिगिबा एंटीरियर सेगमेंट की सरुक अमसुंग मनिंग थांबा अखोइना उदबा को अखोइना खुलाई सिजनरगा येंगदबा मिड के रेटिना अमसुंग ऑप्टिक नर्व सी मैम से लोइना बक चेकअप तौबसे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अमदा चलकांदा मिड के लाइना सिगी डिटेक्ट तौबा ngamgadoini ko aduna aina hargadi hozik ophthalmologist chalaga yengthokpasna di overall mid ki oina di phagado ma okay adudagi hozik doctor na hozik panbiba khogi comprehensive eye checkup se ayamba khogi mayam chatnari sidi dum mid nungaitre haraga chatluraga ngasai gi power pi ba khotpasina number अखुन सुम ताजबदा हजिकी कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप सिगी मतंग से सिसु अवेयर ओई दबदौन तौवे सिगी मतंग सिदी मयाम दे अवेयर ओहेनबा हाबदी इवन आई इसामक्सु औंफो आई स्पेक ओपीजे हजिकी कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप से औंफो तौद्रीबा सिगी कैनो सिदी कमाइना लौगनी सिगी मतंग सिमदे होय चुम्मे हम को मयाम से एक आई चेकअप हारगा एनी ऑप्टिकल स्टोर को ऑप्टोमेट्रिस्ट अंद चलागा आई मिट से नुआइट्रे उबो याम हंदरे को हंदसु नप उसिलक्तबा अंगांगदसु अराप उदे हाबगी सिगी प्रॉब्लम से यामना कॉमन ने मयाम बुमना मगी यामना कॉमन एंड वेरी ट्रीटेबल हाय तारे को हाबदी को अनोबम उपगदम उबगी चांस से दम सेंगलेबा अदुना मयाम से मतम संगनादबनी खंगदे थुना कनो तौनिंगबनी खंगदे को पेशिनिंगबनी खंगदे एनी ऑप्टिकल स्टोर हम द चलागा आई मिट उदे मान ऑब्जेक्ट तौगे हारगा चतपगी मवोंग मैना उई को अदु सिसु होय रिफ्रैक्टिव एरर हारिबसे जिक अनोप के पावर पीरगा करेक्ट तौरिबा डिजीज सिंगसिना दिमिट की प्रॉब्लम्स ने रिफ्रैक्टिव एरर हारिसनी को मायोपिया हाइपरोपिया refractive error se akoina visual impairment habida chingi ko sisna visual impairment isu yamna chawba mit ki kind problem amane hai tare even worldwide akoina yamna there is a school going children especially mit udabagi chang se hadi refractive error gi problem se si yam common oina laikre aduna si se yamna easily correctable weba ko ano power ama piraga adum correct toba yaba condition ne asisna angang dugi ubagi chang school chat pada blackboard ubagi answer copy torapagi aduda improvement pura kadoine ba aduna sisu yam maroi ba matang ne na lojai ko optometrist ki optical gi yam na maroi ba thodang ne doctor da chalaga su eye testing da sigi power se dum test torakani aduga comprehensive eye checkup sina akoina ayama matam da mayam na khangna se mit ki nuai ra tre mit nga nge mit hakka chare mit manung keno ma khang usilak train antraga yam ka hena nuai ra tra kan da ngodong le re adu tawre har kan da na ayama na ophthalmologist chalaga checkup to boy na taw nei ayama matam da adu sigi comprehensive testing habasini any ophthalmologist chalaga de akoina mit hidak hapaga mit manungi kaya se khulai tharaga yeng basidi compulsory oina mit ki pressure check tawba aduga mit ki mit manungi retina fundus handi optic nerve ki structures in the phasana yeng thokpa have as a part of comprehensive eye testing ni any ophthalmologist ta chapta kan okay the doctor haziki khogi glaucoma haribasi masi curable soi oi magi treatment se kamain tawi
Glaucoma is curable in it's an it's a irreversible disease, irreversible condition. Second most common cause of blindness and most common cause of irreversible blindness caused by glaucoma. Curable the one's nerves. Nerves is hidden. They can hingat hanbangam deva. The important structure ne. Aduga akoina na sa haiza giba cataract have a condition. So that's say akoina operation tawraga akoina remove tawraga lens ki angoba problem lay riba lens ki jaga adu log thoga ko. Aduga akoina transparent lens ama hapaga operation tawraba matungda adum hanagi phibamda manungi structure se pharamagani hanagi phibamda adum uba ngamgani adu glaucoma dadi nerve sida ba habasidi once sida gadi hingat pangam damnina u khidaba chang de akoina hanjina ubadi ngamdeba aduna it's a irreversible condition. Prevention haragadi the most important preventive measure the higher giba comprehensive eye checkup has a mayam the aware giba nasai risk factors mayam the bull ragadi kare hena toina dum doctor da chalaga at least just general recommendation the higher gadi less than 40 years or at least every 2 to 4 years adum check to giba daga chahi yam khalagane every year kuding gi chalaga amumu comprehensive eye checkup se amumu to giba risk factors leraga di khare hena toina dum chalaga su yai ko aduga isagi family history gumba leibadana hena mayam loina bak family bu loina bak check to thoga comprehensive eye testing ophthalmologist and the chalaga eye checkups in the most effective early detection tauna bagi ko early detection is the best prevention early detection and treatment of glaucoma so this is the best prevention for this disease high tar aduna treatment di kamai ta glaucoma ki treatment se treatment say glaucoma se once detect tawra de khoina glaucoma detection se kamana tawgeda hoji na sa haija gibedo comprehensive eye checkup ma tawrani sida khoina mid ke pressure lawthokani aduga optic disc high ke ba optic nerve se miki maning da lay optic nerve se phasana khoina khulai tharga yenga ba matungda sigi nerve se assess tawgani aduga visual field testing kind of like khoina glaucoma se chinaraga di khoina glaucoma da magi visual field habadi ubagi chang se glaucoma gi dadi nakan di ura oidoi neba akoina testing to bakanda mamangi saruk sidi loina ba ugani aduga disease ki states sum lanjala pe matungina nakan gi peripheral vision haigadra side ki vision se sum ura oidoi neba last di glaucoma sina akogi just tubular vision na tunnel vision haina se tabiramani ko the tubular vision na mamang thang basidang ura pa side se amta ura oidoi neba aduna sigi conditions monitoring amasung progression hadi akogi glaucoma se kyam henjilino karamba stage yorino habase monitoring amasung progression se check tongna bagi da akoina visual field testing haba masu lai ko adu masu test tong thokani at the same time optic nerve se yengna bagi damakta akoina OCT na khalai masu lai adu myam da sisinaraga glaucoma se detect tawgadoine ba aduga treatment se hawgadoine treatment glaucoma ge treatment se according to the stage ko have the early stage tara natraga middle moderate stage tara natraga advanced stage tara adugi matungina treatment mayam ama laikre most common treatment mayam na su khangna badi eye drops se ko glaucoma ge treatment the medical treatment have ni eye drops sisinaraga akoina sida single eye drops sisinaba yawi natraga multi eye drops multi drug eye drops sisinaba yawi ko adu eye drops hi sisinaraga mid ki pressure henga leibedo adu control tawnaba hona ga doineba aduga eye drop tana akoi laser therapy have su lai ko laser sina akoi selective laser trabeculoplasty gi yamna laikre the laser peripheral iridotomy tawbagi su laikre SLT LT kind of laikre aduga surgery so adum tawnai trabeculectomy na surgical treatment su lai adu most common oina haragadi eye drops yamna su khangna ba ko eye drop treatment multi drug or single drug therapy tawba laser therapy tawba and in certain cases the surgical treatment tawba smalai okay the quicky masigi glaucoma sigi have the koi march thazi da masigi glaucoma week haina pangtwe masida ina lakchani ina sagi community gi level da magi responsibility se ma'am the awareness pi gi role se masi kamai tawi doctor hosi glaucoma week ina observe tawse koi
figures the higher glaucoma is a huge burden it's the second most common cause of blindness. Almost 80 million globally affected by glaucoma, which is expected to rise to 111.8 million by 2040 projection. Aduna see mayam affect over India the higher around 12 million people affected by glaucoma. Aduga blindness cost of around 8.9 million the blindness cost of glaucoma maram oiduna. Adu see disease and a hizer give it. Diagnosed over the irai especially primary open angle glaucoma the diagnosis irai line adum hector patient laga yinga present or hector determined early stage asymptomatic so aduna glaucoma burden uri se glaucoma na detect it's just the tip of the iceberg. 90% of glaucoma cases they undetected never. Undetected because early stage asymptomatic silent thief of sight never. Aduna asymptomatic maram moiduna kemta adum ubanina kashu Mina present or doctor manak the chatna de problem later. The minor asymptomatic only few cases are detected. 90% of glaucoma is undetected. So disease burdens in Mayama Malay. Sinamara moiduna glaucoma week have a pangtok journey glaucoma awareness na community level na na sumina paujal sandok and they mayam the educate duna awareness be duna hadi information mayam education and communication IC activities mayam chatharaga observation glaucoma week observation tawduna mayam the paujal se piraga yaragadi ophthalmologist and the chatpiduna eye doctor and the chatpiduna mid ki comprehensive eye testing tok piu eye checkup tok piu have a message piningi through media akoina hojik tok jariba TV da wangangi ba natraga newspaper da hapa through social media, social media. So I'm chatna through social media. Sige glaucoma wiki paujel aduga glaucoma gimaram da message me am just handoga. Mayam the community involvement tong na bago. Ako in glaucoma walk to bayawi, glaucoma marathon chen bayawi. Pamphlets mayam y and then mayam the awareness handoga glaucoma gimaram da yaringe ako na kang na bagi hotna na bagi. During this glaucoma habalina sige maram da paujel pina ba hotna jay Okay. Aduga mo lakchang iba wapam ng high glaucoma si mayam na kaya haidi awareness payam pira kasu mayam na itaw thawoy daba makak adugumba na ba makak oy na kanba aduga karigumba masi dictate tawraga na ngasagi nerves ni hek siram magadi blind phobo obi yabagi yam na risk oy ba kaino makak laiba sida ma high glaucoma sidagi nadana ba any preventive measures si laiba kamay taw Chumiko. Habdi mayam the key the ba mayawe. Even though it's a silent thief of sight, nisi ura we doing ba. The key the ba mayawe. Kaya the see conditions yam na chronic oiba habdi tab na progress over condition yam matam. Suddenly ay ngasi glaucoma na raga ngasi detect or ay hayang hachit ura kadong natte. After 1 month na traga chahi yam ay manung da ay need ura have a condition natte ba. Sige yam na slowly progressive oiba condition. The okay ngasi glaucoma toraga treatment holderga so khara lerga treatment toraga so okay mitse dum uba di dum uga doini ba treatment to kano tawdraga so until aina haise the advanced stage yora kan the side ki vision ko mamang ki vision di adum udoini advanced stage so tubular vision haise adu tawdabu side ki vision se di ura roi peripheral vision di ura roi glaucoma na ba mi mana aduna sigumba conditions na maram oidna mayam se chronic oiba yamna slow progressive oiba condition oibani na mayam na kya thausa dabado hada I mean uri hairaga dum leithokpa yaringe doctor manak chalaga yeng thokta ba na glaucoma naram ga dry sin wakhanda po ga yeng thokpa ma darka tai ha base khangza da asymptomatic condition ni mitsu phajana uri mit the problem kem ta leite duna ai yeng thokta bani na khangaudra kanda early stage the presentation doctor manak ta laga ai problem mid khara uraktre having problem to Europe kan the nerves almost 40% dead never aduna once dead oigraga de haiza give do amu khan hingat phan bangam de visual adu the lose to give vision the koina adum lose to rabani treatment toraga so adu slow mayam na thausa da ba ma yawi sidi mostly chronic condition oiba slowly progressive oiba condition oibani acute oina hayeng hachin hekta udaba condition not the banina ko especially primary open angle glaucoma yoina
ada angle closure glaucoma da ni na sa haja gi bdo mu mit se pura ngang da na yam chi ga ko pang thuk pa ngam da na light ga yeng ba ngam da ga chum thang khan ba da na tor ga ta acute presentation lak ba case di adum early diagnosis hadi khudak ta dum diagnose tor ga treatment so dum initiate to ba ho ba yai ba aduna sigum conditions da di acute presentation emergency in a present to bani na sigum condition de khoina early detection and treatment ta horaga blindness prevent to ba dum ngam me to chronic condition open angle asymptomatic cases study until advanced or raga mit udraba kan da ko adu kan yoshilla kan da detect or raga de koina am kan vision restore to ngam de he tare okay masina haibadi khoi yari ba makhai ngasai gi khoi gi doctor na haibi ba comprehensive eye checkup sine ba yam na mathau tari se mani aduga preventive measures na ma hangi bisu akhoi glaucoma gi na di preventive measures have like the akhoi risk factor me am say aware oiraga risk factor sing sibu leiraga di akhoi hoji ophthalmologist ta chalaga eye checkup ama schedule to biraga mid manung gi oiba kya ching phazana yeng thopi base sin the most important preventive measure na sa haja gi bidu ko adumana thamjage duga overall healthy eyes have ko hani mid ki phana bagi oina hairaga di regular exercise so biba ko hakchang nungai hanba hakchang nungai raga di mitsu dum nungai ba dum phawani adumaina healthy lifestyle ama follow to biba regular exercise to biba yam kan chen ba khot ba yam na kano to na ba to draga so light exercises adum to biba hakchang se nungai na bagi adai di cha ba thak pa da yam na chection biba yaringai green leafy vegetables adai vitamin and antioxidant kum yam na rich ba diet cha biba adai di hojikan adum recommend to na bani omega 3 fatty acids mit ki damakta adum yam na maroi bani adai di ko vitamin A rich food adum yam sadum cha biba yaringai smoking to daba alcohol gumba smoking gumba yaringai restrict to biba lifestyle healthy lifestyle overall mayam gi oina adu mayam do mit so dum effect lay hai tare aina doctor dam hangjaning sina lakjaning sina ngasagi ayamba ngasagi khui dum yam thengna jai adi mit ngasai keno ma tawda khui ophthalmologist chapagi mahota pharmacist chatlakan da khoina I to PU mit is my no idea what they had a quick doctor and so I can be then as I macoin steroid I'm got pisalaktana madugi pressure do so I think locomana pagi can chance lay hidden. Sigumba a quiggy tauroidaba taugadaba tauroidaba correct say qui kehani aware oidaba madam or a can the quiggy risk factors say adum rixedum loba. Sumba taugadaba tauroidaba singza kaidi. Niyam da untang ever oina ba doctor nam ibiramo over the counter drugs hai se ko ek ta chalaga ai sing sinu ai tre mi chaka zare mi tang ko ta piu han bi chana bi se and the pharmacist am da chalaga he si hidak se ha po har ga dum over the counter drugs hai tare without prescription adum thana ba hidak sing se yam chanai manipur da adu icham cham ba hidak oira ga di akoina lubricants kumba na traga icham cham ba allergy gi hidak acham ba oira ga di adum kai shukai de adum ha pa da sometimes steroid is a major risk factor. Steroid use and sometimes certain eye conditions like allergy and the steroid to them have never yawiba. Aduna sigi hidak se hapaga phagi bani haraga si adu gumba do dum pisilakpa pharmacist tagi so aduga hangi ba miduna so sigi si hidak se PBU haraga mi gidadi phagi haraga adum lokshin bagumba adumaina adum hangaga over the counter drugs without prescription lobagi simadi yaringai tokpana phab gadong mali doctor ama consult tawiraga ai condition se habdi presenting tawriba symptom do atopa mayam condition mayam amana so oiram ba yaiba aduna comprehensive eye examination ama tawiraga natraga eye doctor me manakta chatlaga thazana problem se karino have the yeng thoga hapna di khwai the best ne any drugs mitta thada matamda doctor ama consult tawraga check up tawraga prescription yaraga hidak lobi bisna di best ne okay aduga akoina preventive measures sa haigi badako overall ina tawroi da bahar ga di hosi haize ga dum smoking gumba kano sa dum risk factor ina dum lakani hadi lifestyle changes to base sisu ya maru ine glaucoma ga damakta healthy eyes ga damakta even akoi hosi kan di TV ba mobile ba yam chandare any angang sing ba to loina ba for hours ko 3-4 hours dum mobile yeng ba simi am channa bani ne yaring e sino dum mit strain tawraga
nasai risk factor ma myopia haise myopia is one of the risk factor glaucoma develop toropagi aduna angang ori ga na sumaina sum tv exposure dai di mobile dum ko ina yinga pa adu so anak pa da ko ina focus toraga ying bese sis na myopia lakpagi aduga myopia power yam na wang bagi ko mit ki anoke power wang bagi chances yam na le cc myopia is one of the risk factors yaring screen time restrict to biba aduga tawda ya de computer da thabak su da ya de haragana 20-20-20 rule tabiram magani mayam se dum workplace da cg 20-20-20 rule abadi Queen 20 minutes ki near work to agadi arapa 20 feet ki distance da 20 seconds kuma yinga ga mitsing hakton relax to biba most angang macha da haragana Queen focus to handaba ko near mobile gum Queen yeng handaba aduga yaringe outdoors mapanda sana ba se encourage to biba ngang sinda see myam se healthy diet na sa haise gi myam the preventive measures nga tani see these are do's and don'ts okay gi ai gi health ki damakta hai tare ko okay Dudagi Doctor Mayam Sumyam doing a tonava, Doga Patti Havadi, Dum Masi Tauri Davanica Havadi tying, as I Quigi Kenoma Qui Diata or Harris, Hidama Perastamol Boiro or to Boiro, a quidum Lechalagatami, Hexanga Matraga Heidi necessary or a kanda need or a kanda them seasoning. I drop ama as I midna bamatam the hapre, lemhori ba I drops once. Hang do kita ka di makata na hapa pati ka have suhay. Sige matang sidi ka mainto. Jimmy, I drop say I'm sterile packaging the line. I drop kudi na call. Ina bag seal daw the lab ni. Aduna I drop ama once hang do ka di. Ako na within few days ko adu gimagi course na malo ibang season na biba. Aduga maximum da ko na 1 month pau season na raga. Yara ka di discard to biba na pay ba. Kay gino da once open to ka di pata ba changi bagi chance lay aduna infection thola pagi chance lay eye drop hapa time matam da su magi machin na mita sokiba aduna kani infection na dum atopa da spread tawba matang taba atopa mita hapa da infection toram dresu adu da spread tawba aduga contaminants me environmental layer ba contaminant hosing mita sopa duna su dum contamination tawdo ni sterile ba pot da aduna phattaba oiraga dum keno yaringai di within a month dum season na biba open tawba matam da magi date ama happy raga ko itho isin bi oraga di dum season na magi course to loiraga dum discard to bigi ba duna di best ni okay adadagi akoi steroid prolong oina season na base only eye drop khakta na te ba ko doctor have di koi orally consume tawba any anabada steroid or haidi prolong consume tawba sisu kasai glaucoma narakpagi keno mako sama Mani. Oi, hai bise. Oi, oral steroids so dum it's a cause of raised intraocular pressure hai tar mid ki pressure increase to rapada steroid chronic steroid users ka oral oigera injectable oigera eye drops ki form the oigera steroid is a risk factor glaucoma develop to rapagi okay doctor aina makha tajening bada hai di kui glaucoma naraba patient amana magi lifestyle da kadai beyong na effect to rop yawase sige matang si magang tang thambi glaucoma se early stage adi adum mayam mi ubagi chang se da kashu yamna affect tawde aduga advanced stage habdi moderate to advanced stage adi na sa haise gi badu akhui side ki vision se ne ba affect tawde se mamang gi vision chum na yeng da di glaucoma na vision se early stage na to moderate stage adi affect tawde mostly side ki peripheral vision se sum uro oidoi aduna mi se akhoina thabai ngang tawbada or driving tawbada side ta kanoma lanjin gi ba gari thaujalapa mi ma crossing tawba uhoroi doi ne side vision se peripheral vision affect tawbani na nakan dagi kanoma lanjalaba kanom tawba habase uhor da bani na accident prone oigale daily life ta gari ma tharo thabak mata tawro accident prone oigan ba habadu ba akhoi gi peripheral vision se sum restrict tawrapa last the tubular vision de ta aduna such people akoi glaucoma na basina accident prone gali tubagi chang hengali turagani injury gi chang hengali aduna yana checksin na thabak tawbado ro gari thobado ro checksin tabi yade c number am oiraga glaucoma na ba patient masada su khara
ꯀꯤꯖꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯗ ꯊꯧꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯀꯤꯖꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯅ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯣꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯃꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯡ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯀꯣꯃꯥꯗ ꯋꯥꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ should be ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯕꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯗꯨꯅ suwat watana dum hapagadawuneba like any other lifestyle disease diabetes thyroid hypertension aro hidak tokpa yade yes diabetes da koi insulin he kap da bada hidak he chaw da bada dum problem lai hypertensive ta sune guli de guli ngasi chaw da bada bp se char wang khalak ta nek ta problem lai ba chang da adumaina glaucoma ha laina se su it's a lifelong disease treatment su lifelong ni lep pasu yade regular treatment adum tawgadamni timing phaza phazana hapkadabni aduna glaucoma treatment the compliance have the patient ki compliance have se yamna maru oi eye drops hapada matam chana hapiba daily hapiba si se especially glaucoma se ahan dana su hena tawgale hai pa adna ahan sing da si compliance factors se khar wat pasu yaure edum habdi mi leitabani khangde masa kawba pot pase ahan dana su hengale dana aduna compliance se khar walak pa aduna lifestyle da sigumba khatang stringent oina medication to nuti gi timely matam chana charpa ha base lifestyle da dum affect awe stress tension adum lei aduna mental health da sudum khara depression anxiety sudum khara henbra haina khanjai ko okay loishilakpada doctor ngasagi khogi glaucoma se yamna risk leiba once naragadi khoi masigi haidi cure to busungam da badugumba makhalgi mitna ba leina makhakni adumapu ekhigi department gi maikai degi tongan ba ekhigi awareness hojik phugda haidi glaucoma si am risk leiba na bane haraga sum yamna iki da base habdi unna khangna basigi arubda message amtanga pibiram message hai se aina haizinga dobudi glaucoma se asymptomatic disease ni ayama matam da symptoms leite isana nai habasu khangjaroi aduna it's known as the silent thief of sight habasu ninjing view mid uro oidoini aduna yaringai isada risk factors leragadi chahi yamsin lakpa family history chronic steroid use systemic disease diabetes hypertension leragadi athuba matam da at least I checkup ama schedule tawbiraga whole family gi oirasu yai adum I checkup ama schedule tawbiraga time to time ophthalmologist am da chatuna mid ki comprehensive eye checkup ama schedule tawbibase most efficient preventive measure for glaucoma haina thamjage adugi eye checkup se amaruni haijage ko okay thank you very much yam nungaijai akhoi Dr. Jayshree dang asigi asumlaba glaucoma hairi ba yamna risk laiba asumlaba anabasi once naragadi optic nerve se once sidagi taragadi masi cure to bangam de hariba sumba anaba laina sigi matang da tongan ba khigi do's and don't tips mayam ama aduga matau karamna masi khoina isana isasi haidi section thorang logadagi ka habasigi tongan ba khigi warol kayama pibiri masigi damukta thank you very much doctor for sparing your time and joining with us loina na khigi viewers amadi public sing da thamjaning ba lushilapada thamjaning bu waroldi akhoi mit haibasi yamna akhoi human body da yamna maruiba sense organs singi marakta yamna maruiba dugumba part amakhakni masibu khoina tarai haibadi ngasai khoi doctor na panbiba mit khitang nungai te haba matam da khoina ophthalmologist ama chatpagi mohta khoina direct akhoina pharmacy ma da chatlaga hidak ama hekta hapchen ba haiba sisu yamna masisu khoina tawroidaba thabak ama khakni haiba simasu khoina masi ngakna chatmina ba mathau tai loina na khoigi ngasagi any hidak akhoigi paracetamol bo oiro atopa lemhau ba hidak ti khoina sizina badum yaba dumaina ngasagi mid ki eye drop sing sidi khoigi doctor na ban bibeda once magi cells ka gi bataragadi akhoigi maximum tha amadagi hena thambidana matung narakpada hapidaba haibasimasu khoi miyamna khangna chatminaba duga khoi
Kanada hariba glaucoma si family history leragadi akoi yengthokpa yamna whole family yengthokpa mathau tai hairi adumapu Kanada glaucoma naribano masi asymptomatic hariba masigi symptoms jo hana pide haibanina yamna kiningai oiba yamna khodong thiningai oiba dugumba makhalgi anaba makhak oibanina ekoi mitse khara khajiktang hek nungai raktre haiba matamda koina maru oina ngasagi khogi doctor na panbiba khogi comprehensive eye checkup se khogi minimum khoi chahi mada amuktang orbasu masi tangai phadana tokthokpa chumbra haina khali duga lairiba khogi glaucoma si yamna tamthiba haidi once nagargadi masi layeng bangam daba dugumba makhalgi anaba makhak oibanina department gi maikai dagisu matam matam gi oiba miyam de hena glaucoma se karino haidi awareness si mapung phana haidi nook every nook and corner akhoi department gi maikai dagisu pibinaba akhoi department gi maikai da appeal tawjari yam noaijai. Thank you very much Dr. Jayshree for joining with us. Loina mathangi hapta da muk akhoi anoba haidi tonganba akhoi anaba ma habedi disease ama aduga tonganba khoi specialist amaga miyamda muk khoi khudol tamjage ngasi gi onadi miyeng tabiri bok phai punamakki mafamdagi kainana ba yathang nijari. Till then, take care, stay safe.